Pamiarso upacara ngaben pindah ke Pahandres Tehidu Bali medrebi ake pisan tetuwek anutin kesetaraan sosial. Dua minggu enten binayang nyane utama nyane ritat kale sarana nyane. Gegiras pasikian miwah menyamo beraya kanton kekukuhan. Ngaben medui unteng pindah ke penyucian Atman, sanesida kemargiang anutin sesidan keramone. Pemargin ngaben, nyarengang samian krama ngelintangin gotong royong, pesikian, medaging tetuak sani patut keutamayang, duaning wenten binanyane ritat kale ngewigone yang sarananyane, mejantan nenten ngirangin semertin pemargin upacara ngaben, pinake penyucian atma, kanan inucap wantah mebinayan antuk sesidan keluarga, ngaben taler pinake jalaran, antuk nicapang ke rumah ketan menyamo braya, krama Hindu Bali kap tiang sedang laksana yang upacara, anut sakesidan suang-suang, anut ring ajaran agama Hindu, pemargin ngaben sampun modue tetiga undagan, inggih punika niste, madya miwa utama, saneku utama yang wantah bantane janggep, anutin desa Kalepatra, turnenten ngirangin tetuak utama ngaben, pinakepan utama sani ngiringang umat wantah karma wesanan selami maurip. Kramane mangdane sideng ngewikanin, yeni ngaben pinaka upacara sani metetujon, antuk nyucian atma, sa ngewantu pemargin atma nyujur Brahman, ngaben saat maka gegiras pesikian sosial kerama Hindu Bali, pahan sani mabinayan nenten ngirangin unteng utama ngaben antuk nyuciang atma. Keramane mang de becik ngeresepang tetuak ngaben antuk ngemit kesukertan ring sosial, turne pasien iwang narkayang ring tengahin keramane. Juliana, Bali TV.